Karukom sumari ki COVID ka Meghalaya lapia ha kisau benta kata ha kategori A, B, C bat D. Habakran bu nodal officer jongka COVID unit jongka civil hospital u Dr. Andreas Tkar ul ong ba kitu ki bayo e kategori A ki de kitu ki bampau dak sitam B bapau sitam malu mala bat C ki balon kam ya ka oksigen. Lai thuru ba nak benta kitu ki langat ha kategori D pan kadai nak benta kitu ki sitam jor. U Dr. Andreas ulai thuru ba nak benta kitu ki bampau dak sitam ki ai tang ki kenja dawai boyong khli ni jerho ni vitamin. Kat kum kujing tha nak sawar pedang kila banbu haki corona care center lane ladabyang ki jaka kila banbu hayeng. Henry Loong pan bana banta kitu ki bahab hakasi ki hab banbu iki haki jaka ajing sumar bla ithu ne ki hospital bat hangte kila banai oksigen kat kum kujing kam jengki lane ki wepat ki jai dawai. Ulong ru baya kitu ki bakham jor ka jing sitam lane ki bahab ha kategori di lapha no shanigrims kabadai ka jaka sumar ka balamang ban sumar ikbakum kitai. Ni divide ke case haki live enta haki all over India divide ka mild, moderate, severe. Jahane state ini kan kampung so divide ke state A B C. A kamu ka kita ki bomdan symptoms, berat symptoms. B kita mild symptoms. C ke berat dalam kam oksigen. D pada kita kiba ngalau very critical. Haki kita ki asymptomatic, jadi ki bomdan ini kita bomdan ini, laban syua di kenja vitamin, di zinc, vitamin D, di vitamin C, haki mal symptoms tu, lagi dan yang sih, macam kita paracetamol, kita dawai jerha, dawai bayang ki, dia, nanti dapat ki vitamin, ki bangi haki A. Ter, kini katong ka guidelines pro India ngira bantu iki ha ki corona care center lani wat lada ka don ka search ngira banbu kini wat hayeng ada ka biang ka jakasa mo kota itu ne ki jakasa ki ngira banbu ki jakasa hayeng anda ya ka si ngi haban admit iki haki dedicated hospital kemudian ibu kumhangi hospital ibu iki ni ai ki oksigen lelaki kosong pada hadu kanu ka hiar ka oksigen kena juki tinggi oksigen pada iki tenor pingi ai kat sekiwiki dawai bangi follow kat ki protokol ni dan protokol mo tungku kalau molekul heparin dan ke steroid methylphenidate dan dexamethasone kosong ha ka jinglong nopang deh yang tu bangi thau ka oksigen ni dan kita sekibangin le dan kat ke jimpau kita sengi ayaki dawai lada ubri orang tu hangtung india duki X-ray, CT scan, lelaki pau haka berkitab jungki kita kamsi demi haban hai kita wai kajian kita tentang wat hydroxychloroquine itu. Lada kaki kalau very critical demi haban shift ni untuk macam ICU kata bang dan ki more support ban ai oksigen untuk high flow nasal cannula dan ini ada ventilator more ban ni haban dalam kita wai kita antiviral drugs kemudian kedor ki gram lelaki poi hadu critical stage yang penuh kita jadi dawai dia akhirnya kom ni divide case nakir kom semua hang ni hingi dang yo hangi hi bun nakisi ni zaman harus bun nakikes nakasi spangut hi kumba prapo adu prapusan kendeki asymptomatic dan iki mild case nakini kenda naki 100% nakiba level 2.5% maybe critical kila baru critical dan bon hi kindeki asymptomatic kini ki jam hi kita sudah develop to immunity kita jam hi problem bar new virus kalau new virus impacted kat no kalas ke immunity dan ki bangun it's very short immunity kembali lifelong kum measles dan aku jangan ketika short life immunity tiga dia jangka tai hangi nak di kategori ke bahab tang tu biasa kerana ni kan shenigrims memang kita identify shenigrims bukan manusia ka di kategori hasil ni ABC te dia mentahi ngai bang ready kemudian di dalam kam na kata nangihi di tang tu biasa bang refer